इरान देशे छफु मोच बाखंडो बाखै ना ख गढाई दारी बाख मुम नरेश वीर शाक्य बाख ठट्न्याई इरान या राजधानी सोचाइमे छम नौडो वो ठौ ज्या टस्क बालक या सौले वइगु ना सरे जा तर वो टस्क नुग श्याम कन्चुस वो लोबिन ज्यातन वो सिटकला सुइट ठगु मय खिटिटकम बियो नौय कला टस्क सोजा मन क्याटो जलखल्ट नपा न्याब्ले हनुमन ट्या खलाई माग ठ ग्वालियाना जी पाटमा सुटना पाटना ठौ ज्यावनी बनी लिपकजक छे द्वावे ज्या नपा सिरसा पास्पि नपचना मुहामरुको गफना इ छना चुनी फुयाना 30 सम मेपि सुमरुडका किनिगु कुटयना चुनी छनु पाटमा ने पिटेका नपा छे द्वाव बले कलामा मज्जा देना चं खन फुटली न छु नस जोरे नाटो मुख टम कलाट लाखमा पेंका ठन टटसना हल ज्याखेल मरम मिसा आ मरि निप छिट न फुर्सद मन्टला निछि मुआमरु खलना उखे ठुके ज्याचने छे ने पिटिका वम पाटिट नकिमार गाना मुशोला कारा सुनेगो छेवया हा नेग मर्सा जि निछि जायना कमाइनगु छु मतलब जुल कने निसे जिन जाउनि मुख छे हे जग चोने कलाम टी जग दन अलेटाल फुटु चाक्ट छे छुसि मरुगो गोन्डे अंगल छे वास्ते या मखो छुटिया फुटु चाकिउले निछि मुआमरु खलना चुन्ट उन्मुछि पासपि ढेका टगडो सुइके ट्यास कास जिहे जिउनी छे सुइट छु ब्याटेगु डला छु खला सुइके ट्यास काउनी गो कलाई खन्जना टम पाटमा छे न प्याउन न्याट्य याना जुसा ठौ छे छुसि हेगु बिचाना वो बजा पाखेवन बनी जी टुंगुले बजा न बन्द जिगो तयारी ज्याचन सामान मिवपि सकले ठठौ लियोडुगो सामान पोचना छे ल्याउनीगो तयारी याना चुन छेन टचे प्यावम पाटमेसा बजारे छम छुसी मिटा व मुनो लियोडुगो छुसी गराय मे कोबिका ल्याउन टेंगो खन पाटमा वैठा वना छुसिया पाया तो पारिए मु गुले 5 दिनार छुसी मि मुन कटाल आ छे ल्याउन टेल ओके छिटा 4 दिनार हे बि 4 दिनार मखो गराय मे चंग पारे फुकया 3 दिनार बि नापनला छुसी मि मुनो माने मजो तर छुसी याव मुनो ख पा अपो मोबिउले 3 दिनार बिट तयार जुल का एस गराय मे दुगो फुक्क पारे जिगो जुल ठो पारे जिगो छेटक तयाब्यो छुसी पारे कोब्याटम गरायट लिउलिउटिया नौ ठौ छपाइ खुना चन छकोया छेनवा गराय म छुसी कोक्या छुसी मियो मेसा टल का ब्या दिस 3 दिनार छुसी दुन्टे यंगा दिस नापा गराय मे चंग पारे फुक्क नि लिकारे मखला छुसी फुक्क पारे गराय म लिकात न आ मेगो छुलिकागो लिकाग दुसा छिया लिका दिस नौ मुसु निला मछा मुजुसे गराय मेडुगो काठी लिकाउन ए ओ काठी छा लिकातिन हो जी नाच बजारे मु यानले गराय मेडुगो फुक्क पारि ढयु मखला गराय मे चंग ठनला पारिए ख उके ठो काठी न जुगो जुल नौ यट माने या म भएवा गराय काठी न प बिया छुसी मियो ख्वा छु सिते अन ल्याउन नौ न ठट ढलागो वाचाका सुमको वया चन छुसी मिम अन ल्याव्या टप्यंक ठौ छे मो से लेहे लागो काजे छे दुआउन अन काजे त जो खफुक कना नौ न ठट ढला खकन खफुक निन टुंगा काजी ताल छन्ट ढलागला पक्का खट आ छ वइके बोलसा खस जि टाठिया हजुर जि अठिया काजी छुसी मिमेसु न्याप्ने खास खुस खला त खन्योलिसे छुसी मिमेसु ख्वा चकना वल ले टया ठौ छे ल्याउन कने खुन छुसी मिमुनो नोटेस दारी चाइगु ठासे ठंग वन नौ न उइट खनिव चस्के जुल एना दारी चाव जुइरका सुमकु चना चना छुसी मिमुनो टपेंक नोठाव्या ठग दारी व पासे दारी चागु गुल्टेव काउर कान्यन नौ न 3 दिनार टाल तर ठगे टेव मुरुगले 2 दिनार चाना बिउ ढका टक हालिव नौ माने दिल वइगो पावे व वइगो दारी न चाना बिल अले पासेटा याक्न सटा हाजिरका टाल जिम पासा पिने सीमा लिक्क दना चंगदो तुरन्त सटा हेरका प्यावन पचलना व गरा जुना दुआवल गरा नप दुआवो खना नौ जागे दिल ठन जनावर हे मुजो हो जि छिम पासा सटा हि ढयुका गरा मखो ठो गरा जिपासा नाचा जि ढयुको पास न ठय ख ठोखनिना नौ झन टस्क जागे दिल छु जि जनावर टे सोचाइम ढका चुना गोला का सुंग छंगो दारी चानाइ ठेव हि जे ठगो पासी दारी चाट 2 दिनार बिटै ख जिम पासी दारी चा जि ठम टैठे ठेउबी छुसिमी मुन ख न्याक्वे जिडियासा नौ गराइ दारी चाट तयार मुजो इपि अनवाना चोंखना मुनुट न यक्को मुल सखना छुजोर गान्यन दारी चाट व मेसा टाल जि ठगो पासी दारी चाट 2 दिनार बिटै ख तर ठ जिम पासी दारी चाट तयार मुजो ओके नापा कोबोलियन थे जामोजल तासा जे ढेउपुल भइ मखो स खाकीम नौ जागे जुल जि चान्चुम मुनु मखो जी जनावर टे सचाकी मखो तर बचन कथा ढेबकाट पासमेसु डारला चाकी माल्नी
अन मुना चुपे मनु टेसन ताल तर सोचाकी म माने मजो अन्त्या ठोलबाफो कोचा व काजी ठा वनि ख कोज त निम काजी ठा वन काजी ख फुक्क निन ढुङ्गा नौट ताल छ मिग ठोइके छुसी न्यान बेला गराई काठी नाप कयु खला ख जी नापाहे मु यान बेला गराई महेचंग फुक्क सामान्य पा कोच नौ ख गराई महे काठी दु उके वो न जुहे ख नौ एक खन्जना काजी मुसु निला ताल व्यापार छक ख कोचित के कोछु कथा जिमा ठो बानावे ख ख छन ठुम मनु पासे दारी चाटा नपा भा कोछु कारण छ उकि त पुङकीमा उकि छ ठगु बोच पुङकेमा एन नौ माने मुजो ठोकना काजी ठ मनु टेटल का ठो मनु ठगु बोच पुमुङकी मेस्ट सच्ची कोरा नकी सच्ची कोरे खन्जना नौ ठारा न ल सच्ची कोरा ने रुंगा ठ माना चुनी खकी मुखट कारण उइ ज्ञाना वल ज्ञाना ठट ठट खाट सकले मुना चोटा खख नौ न गराई दारी चाके माल अपमान व लज्जा उइगु छ कोछना वन सहर न्यंक ठोखन्यना हुन सुइटा ख्वाकिन्ट नौ मछल वो ओगो ठ्याटोटा मेटा चौन ढोटे जाइ लिच गर्जुइ दै ख बालको ठुका काल लिपा निसे इमानदार ज्या लियोंडुको जीवन हनाचन कोचल